Ka i aku nui, ka i aku rahi huri noa tēnā rā koutou katoa. Te kau mārua katoa ngā matenga i te mate korona i Aotearoa i tēnei wā, nā te manatū hauora te whakapuakitanga i te rāne, ko te matenga o tētahi tāne i ona tau whitu te kau ki tōna kāinga i Waihopa i te Pōtūrei, he matenga korona. E iwa te piki ngā ki o te rahi o ngā tūroro e whā kua whakatūturutia e rima e matapae te ana kua Pākia. Katoa rātau e whai hono ngāna ki tētahi atu kua Pākia. Nā reira, ko te tapeketanga ho, te hunga kua Pākia, kua tūpono Pākia hoki i Aotearoa, ko eke ki te kotahi mano e whārau e toru te kau mātahi, te kau mawaru tāngata kei ro ho hipera, toko toru kei te wāhanga whā omo, toko rua e takoto taumaha atu ana. E iwa rau te kau mārua hoki ngā tāngata o Aotearoa kua whakamāui ake, e whā te kau mārima te kakengā atu i te rahi o Inanahi. Ko te tatau mō ngā Māori kua Pākia kei te kotahi meki, kei te kotahi rau e rua te kau mātahi tonu. Kotahi tonu te tūroro hou, heuri no ngā mautere, nā reira kua kake te rahi ki te ono te kau mā ono. Ko ngā kaimahi hauora Māori, kai rangahau hoki kei te māharahara, i te iti o ngā raraunga kōrero e pāna ki ngā iwi, kia tika i te tautoko me te whakaoreore i ngā hapori. He take tēnei i karawhiua e tā mātou karere e aroha mani ki te hui pāpāho i te whare pāremata i tēnei rā, kia whakawhiti atu rā tātou ki a ia aroha, hea ngā kōrero hou mo ngā raraunga kōrero a iwi. Kia ora Piripi, ko ngā raraunga e puta ana mō ngai Māori me ngā uri Pasifika, e hāngai ana ki te hunga e mōhiotia kua Pākia e te mate korona, me te rahi kua whakamātauria. Hei tā e tahi kaimahi haura Māori, kari te mōhio, e hienga Māori uri Pasifika rānei kua whakamāui ake. Kari te mōhio he pēhea te āhua o te manaaki i tau ki runga i a rātou, me o rātou whānau. Heoi e ai ki a tākuta Bloomfield e aro ana rātou ki te wāhanga o ngā whakamātautau. What I can also say is I think one of the concerns has been amongst Māori practitioners, and likewise we have Pacific practitioners who are advising us as well, that they wanted to be assured that both these groups were being tested, and particularly because we do know that in these sorts of events they tend to be groups that have poorer outcomes if they get. O aua whakamātautau te kaumārima o rau he Māori, e waru o rau he Pasifika. Hei tā Bloomfield e whakaro ana mō ngā rohe tuawhenua. We are complementing that with some focused testing, and particularly in some of those more rural Māori communities in Tairāwhiti and Taranaki. And actually on the Hauora Tairāwhiti website right at the moment, it talks about the testing that's going to happen over this next few days in a number of those remote communities on the East Coast and further inland as well, just to help provide us with that assurance that we haven't got undetected COVID-19 in those key groups. I kōrero hoki mātou ki te tāhuhu rangapū o Ngāti Porou Hauora ki a Rose Kahaki te rānei. Hei tāna he kaupapa e mahitahi ai rātou ki te rōpū Tairāwhiti Hauora. He kaimahi Hauora ka haere ki te whakamātautau i ngā tāngata, i ngā rohe tuawhenua atu i Ruatoria, Tiki, te Araroa, whare kāhika, heke i hoki pōtaka hei tēnei ture ki te praere. Hei a pōpō ka matapaki hia ngā kōrero raraunga e te manatū Hauora me e tahi kaimahi Hauora ki runga i te hōtaka o Tapatahi. Piripi. Aroha mane i te whare pāremata tēnā koe. Kua he heke ngai ho ngā tatauranga mo ngā tūroro mate korona e ki te ana, ka i tā taputa i te primia tōna ngā kaurorotu me te whakaaro a kene ka tirohia e tahi atu ara whakamātautau i te tangata. So in all of our contact tracing, having that local, I know everyone will think just simply moving to a national structure is the way to go. And yes, some standardisation of that data collection is really important. But unless you have that local knowledge on the ground about places, about people, about community groups, it makes your contact tracing less successful. We essentially have to do forensic interviews with people to find out where they've been, who they've been in contact with, and try and trace the origin of COVID-19. E ai anō ki te primia hei te ata pōpō ka hui te runanga kāwanatanga ki te whiriwhiri i te taumata ohiti e noho nei tātou me ana herenga kia tātou.
Whai muri te kauhaua te primia I tēnei ahi kōrero hau ki te minita whanaketanga Māori ki ana nei a mahuta. Mga take matua ki te rōpū aronga Māori a te kāwanatanga, ia tātou e ahu whakamua atu ana. E te minita e rima te kaumaono miriona te nui o te pūtea tautoko I te Māori, kua haere ki te tea ki pū I te hauora o te Māori, ki te koha kai, I te wai, ki te whakaruru hau hoki ngā whānau, pōkai kaha me ngā hapori e noho here nei, he hara toaronga nui mo ngai Māori, I tēnei wā, I te ahu ngā tupea ki te wā, e hiki nā kea ngā heringa taumata tua whānei. Te take nunui kei mua tonu I te aroaro, te tāpiri atu ki a tātou nei tāngata kia whakamātautau I a rātau I tīnei wā. Kei mua tonu te aroaro tira. Heoi anō, he wāhanga tā tātou te mahi tira mahi a te wiki nei. Kia āta whakaarohia me he mea ka puta mai tīnei ma te uru tā kei wainganui a tātou nei hāpori. Tuatu ki tira te noho pōhara a tātou nei whānau I tīnei wā o ngā pēhitanga, ngā taumahatanga. Ko tāku nei, kia kaha tātou nei rātonga āwhina, rātonga hauora ki te tiaki a rātou. Kei te nui te tautoko, te tiaki, te oranga hoki o ngā kaimahi, ngā ratonga Māori, kei te mura o te ahi e mahi ana pērā I a rātou e whakururu hau, ohorere nei te hunga kore kāinga pōhara pōkai kaha hoki? Ki taku mōhio I te timatanga he ahua ua, inaia nei te wiki tuawha kua whakapakari tērā tuahuatanga. Me he mea ka whakaaro ake ki te hunga kāinga kore, kua tūwhera te wāhanga, tā te kāwanatanga, kia noho a tātou nei tangata kei ro whare, kei ro mōtera I tēnei wā. Nō reira ai, kei te haere tonu au huarahi āwhina ki a tātou nei tāngata, a tātou nei whānau. He pēhea te ranga I hau wā Māori, he hara ngā mahi ko tutuki hei awhi a rātou I tēnei wā. E kahana te puni kōkiri te toha atu ngā pūtea ki te hunga haua, kia whakatū ā rātou nei ake kaupapa ki te āwhina tuku āwhina ki a rātou nei tāngata. Kei tāmaki makaurau tērā tuahuatanga e ora ai, hei tauira mo etihi atu rā o ngā DHBs ai. He aro ngā hāngai e ata tirohi ana, e ora I te Māori, te pāheke ngā ohanga o te mate korona? Ko tā mātou nei, kia aro atu ki a tātou nei Pākihi Māori. Ka noho pū me ki te oranga kei Wainganui, ngā kaupapa nunui, kaupapa matu o te kāwanatanga. Engari, I ētihi o ngā wāhanga, ngā sectors, tērā pia ka whakatū te tihi rautaki mō ngai Māori. Nā rungi I te mōhiotanga, kei te noho pū rātau ki Wainganui I aua momo wāhi. Pērā ki ngā mahi tāpoi. Ai, pērā ki ngā mahi tāpoi. Koina tētihi o ngā tauira, tētihi anō, ngā mahi ahu whenua, ara ngā mahi hika, tatu atu rā ki a tātou nei Pākihi iti. E te minita whanaketanga Māori, koe keni tēnei wahanga kia taua, ngā mihi nui ki a koe. Ai, tēnā koe hoki mo tēnei wahanga kia kōrero tahi tāua. Ia tātou e te tari atu nei te whakatau a te kāwanatanga, mena rāne ka hekei hoa o te arua ki te taumatohiti tuatoru. He whānau Māori kei Hong Kong e noho ana, kei te whakaeriterite mo te ao ki tua o te noho here. Kei te taki hoki atu te taone rā ki ngā mahi o iara, aha kua neke atu I te kotahi manoa ana tūroro korona. Ko Sheldon rāua, ko Christina te kanawa coffin, e tatana ki te whānautanga mai o tā rāua pēpe. Hei tā rāua kei te haumaru. Tā rātou noho. Ko Hong Kong tēnei mua I te tauara I hanuere. Now it's really, really a lot calmer. We still have to do the social distancing. Masks are gold here, and we think they do work. We were a bit like, I don't know about that at the start, but now if you don't wear it, you kind of are the odd one out and everyone looks at you. A lot of bars are struggling, restaurants and bars, because they can only have 4 people per seats. Even just out in public, they try and restrict it, so then you're only in a group of 4 people. He tata ki te whitu irarima miriona ngā tāngata I konei, he oi he kotahi mano o rua te kaumā whāngā kehi, he whānoiho ngā matenga.
But the Hong Kong people listen to the rules. So when they get told to do something, they'll do it. So that's why the masks, the sanitising, everything like that was put into action straight away. So it's probably why our numbers are so low. Nā tō rātou wheakotanga I te mate uru tā SARS I te tau 2003, I taia e rātou te whakamoe I COVID-19. They've learnt from that, so they really immobilised the city, shut everything down. It was good, the schools shut down straight away. Ko tā rāu a pai noi hoki te haere ki tātahi ki ngā toa hoki, he oi kei te kati tonu ngā kuahau o ngā pakihi maha, me ngā whare hākina kina hoki. Aroha Tricha, te ao Māori.